Uputstvo za upotrebu multimedijalnog kursa. Za prekidanje ovog uputstva i povratak u normalni radni režim dovoljno je u bilo kom trenutku pritisnuti levi taster miša. Po pokretanju programa na ekranu bit će prikazan njegov osnovni okvir, čija je namena da prikaže sve sadržaje koji su predviđeni ovim kursem. On je podeljen na nekoliko funkcionalnih celina, od kojih je najvažnija ona koja se nalazi u gornjoj zoni okvira i koja pruža mogućnost da se izborom neke od ponuđenih opcija aktivira odgovarajuća lekcija. Za izbor željene lekcije dovoljno je da u trenutku kada se kursorska strelica nalazi iznad njenog naslova, kratko pritisne levi taster miša. To će za rezultat imati uklanjanje početne slike sa ekrana i pokretanje uvodne video sekvence vezane za prvu od tema koje su obuhvaćene izabranom lekcijom. Sada se na ekranu mogu uočiti i ostale funkcionalne celine kao što su meni za izbor željene teme uz levu ivicu okvira, površina za prikazivanje video sekvencije u sredini i grupa ekranskih tastera za kontrolu reprodukcije koja se nalazi uz donju ivicu okvira. Za izbor neke od tema koje sadrži izabrana lekcija, potrebno je da kursorsku strelicu postavite iznad njenog naslova, pri čemu će se za njeno označavanje koristiti plavi pravougaonik, pa zatim pritiskom na levi taster miša započeti prikazivanje njenog sadržaja. Naslovi koji sa svoje leve strane imaju malu ikonu u obliku rolne filma predstavljaju osnovne teme, dok se ostali sadržaji vezani za istu tematiku nalaze ispod nje, povezani isprekidanom linijom. Ako ste izabrali neku od raspoloživih tema i započeli reprodukciju video sekvence za dalje upravljanje njenim tokom, možete koristiti ekranske tastere koji se nalaze ispod same površine na kojoj se vrši njeno prikazivanje. To znači da se za privremeno zaustavljanje reprodukcije može pritiskom na levi taster miša na taster u formi dve vertikalne linije aktivirati funkcija Pause, dok se za nastavak reprodukcije može izabrati taster u formi trougla koji aktivira funkciju Play. Za potpuno zaustavljanje video sekvence potrebno je izabrati taster Stop. Pokazivač u formi vertikalne linije koji klizi po horizontalnom žljebu ima dvostruku funkciju. Kao prvo, označava trenutni položaj u odnosu na ukupno trajanje video sekvence i na taj način pomaže da vidite da li je ona na svom početku, sredini ili pri kraju, i kao drugo omogućava da se njegovim povlačenjem brzo pozicionirate na željeni deo. Ako kliknete na prostor pored markera, video sekvenca će biti ubrzana ili vraćena unazad za 10% svoje dužine. To je naročito pogodno za situacije u kojima želite da se vratite i ponovo pogledate neki od segmenta koji su već prikazani. Pored toga, u donjem desnom uglu možete vidjeti trenutni time kod i ukupno trajanje aktivne video sekvence. Za brzi prelazak na sledeću ili prethodnu temu u okviru tekuće lekcije možete koristiti odgovarajuće ekranske tastere, dok se aktiviranjem funkcije Continuous Play omogućava njihovo automatsko nadovezivanje i na taj način sagledava čitava lekcija bez prekida između pojedinih tema. Osim video sekvenci za savlađivanje ovog kursa, na raspolaganju su vam i tekstovi svih obrađenih tema. Za prelazak u tekst režim rada izaberite ikonu u obliku slova A i nastavite rad prateći tekst koji se prikazuje na ekranu. Za štampanje izabrane teme ili čitave lekcije kliknite na odgovarajuću ikonu i sačekajte da se završi postupak štampanja. Ponovno prikazivanje video sekvenciji možete pokrenuti izborom ikone sa simbolom kamere. Za lakše pronalaženje željene teme možete izborom ikone u formi otvorene knjige pokrenuti deo programa koji smo nazvali indeks tema.
Tu se nalazi lista svih tema koje su obuhvaćene ovim kursem i to razvrstanih po početnom slovu svoga naziva, pa je stoga za njihovo pronalaženje potrebno prvo izabrati određeno slovo, a zatim iz prikazanog spiska i odabrati željeni naslov. Program će dalje automatski preći na prikazivanje izabrane teme. Pritisak na levi taster miša u trenutku kada se kursor nalazi u gornjem levom uglu okvira omogućava pristup demo verzijama ostalih kurseva, dok se izborom ikone sa znakom pitanja može ponovo pokrenuti ovo uputstvo. Konačno, izborom ikone u samom donjem desnom uglu možete zaustaviti izvršavanje ovog programa i njegov okvir ukloniti sa ekrana.